ahoma chino ene yebo mama ne yese Maame Tiwaa okaya asapon ho no 2025 owo mfra ma no bi Jesus akofa maame edenako Ebrate Jewomai Ebra na obi a wote ya asapon ho hwe no ya o ya ne onu ne nam dende ko dende ba fansa go bona yenye a minute silence and show respect to the gospel legend. Pacho na so e efru na yira enye me metra ni agro efru na yira ye kopa fru na kwakoya autopsy ye ko enye sa agro. I'm not joking. En komona me mu di ne abia wunya ne ba bia ntie se ha me si fru no o mu koye no so on set yo se o de wade atu ha o de wade atu bonkum na akọ ni ho a ade na ayede ye di ka de krata akọ wo se oba me ma ne nkohwefunu no on trick omu ye on se nanu me be ka tiram se ma me ne ko no ye de krata abusuapanye de krata akọ to wo se me ye ma obi anyedai e ma me hwefunu no afe ye ma ne kwase won kwa okoye funu ni ho Saturday se wo ye Ghana ni empire wo bo an se 2025 we akaka kram na sidie na so betwema kwonta visa fi we de kamia se ene wo man Ghana endi ni yie kra etitiri ne ntiri na 2025 we ababesesa wo mo ediko ensie do me no we ka sei arehosam ya ene ebeto Ghana ma Ghana fo nyina aboto ene se ye Maame Tiwaa eda ya abusua wansori ono so owo mframa ya efa 2025 bi afa na boboa no a ono so ababefa no ede ne ko ensie do ya abusua enye no nko se me no we ka say so de ene ye injunction Friday na beto mountain say injunction assign ababeda de lumba na mu no ene na yesu na so me no we ka say yes de lumba emu na ye hwehwe ne de akwa ye 13 December san so March na ebe ye yem emu naira emu nsem ena me de ba beso mesre se obo me subscribe to so de ache me e too much gh ya kai say wo de be on be kan sa no upload ni to mpo ne first person ya won se be di kan aka ebusia se ebo de ra yensem ni mu dia afiwe pade won be ya adwen se Ghana se kase afi bi yesan a wo man Ghana afiwe ahyeda yesan de ma o man yie pa fisafi enipa da ne ato enye enipa enketwa ye hwe papa kantan kada de lumba na anu ya Maame nana konodo Ajima Rollins enne Maame Tiwaa so adane ede ato Maame Tiwaa eye dwontini a wono ene ye papa ya usapon ena ebonwum ene maami ne de na rehosam kresan wo ma ya na ya asefam ne se ya usapon eyare ne nyina so yenim se Maame Tiwaa ena ebusua wote ya usapon ho a wo hwe na so mpenifo se na mpenifo ne ka ne se obi yare na ote ho na wo hwe yarefo na otimi san ne ho ewu no ebi ena ato Maame Tiwaa ya me no ka se Maame Tiwaa ate anananom ewo nse de ebusua me yenko ne nko video no se na esi koye ene Bishop J.Y. Edu edina no abetum Reverend Obofo so edina no atum se ne wote wo ne se ne osifafa wo no efa ye koba afeda de lumba mu na ira no so abedi ho nkomo nimba bi ano wo na adoctor for wo nkran ha omo ba mu ye ya na ye na omo bo mama ne no so mo fa me ba no mra me ba no tum fa no be sabe bi ano mama nche to be frank to kan dia na prior to second sickness na normal there be no asofu bi man person me bobo mu dini e bi nkura de yikuru no hu pa da gunu so say you know mama fi o mama nche until so nya asase kan yare kase no ana over the feeling cry to a little mobile say the nyame adom yaw no ho ye obeto nwum ye bibia na ye ya no se obekọ outside akototo enyom se de kan no ye no eno de be kakra nsa to say yare na ha no yare ahodo be se na asebnu ewrade dinkuni mama ye nti kakra bi a e pese to no boase don't forget so onyinu 60 years nti na ho de nkoyete se manti ahụ obe ye ni gidigidi sa ebio asidan kanya kopon se otiase upon about 4 or 5 years no a this doctor BBS no
awurade asa a sesei oyɛ yasapon akasɛ bɛbɔ paano ɛbɛhyira no na wakɔ ɔno kora mpɔmpɛ sɛ wobɛfiri fie hɔ mpo nti ɔda so wɔ wafie asɔre fie hɔ ɔde maame Tiwaa ne ne nkora nyinaa hɔ a no okay it is here and say program bi ba nem ne ade maame Tiwaa na correct man ai maame Tiwaa ne ba no bɔbɔ na asedan kan nyame sɛ maame Tiwaa no ɔyɛ ade kɛse a nyame de akyɛ yɛ yasapon ne Ghana nyinaa because the time can say yasapon enwom no party a wɔbɔ nyinaa Tiwaa timu bɔ ba yasapon timu Tiwaa party no okay nti se Tiwaa de ba no kwa abontra obeto nwom ne nyinaa du yasapon party obɛbɔ yasapon party wo kwa abeka so no ɔno ane kira no wasan bɔ de account say we need problem Tiwaa ni wa yasapon find it difficult. Wow. Because Otimu confirm for say me Tiwaa part o ba eje wa la ba sa ko Tiwaa ma o ba wa ko school do nya ko pon konkon ahye no Otimu twonyo na yasapon tuba tire no yasapon nyu nyina o ye involve Tiwaa nsi be Tiwaa do yasapon betima to ti na say Tiwaa ne kuta yasapon ono de kura no bibia okay what no okay I perfect pass so ti see ade yenua yasapon ya ho ye pa me bebe me ne ko tra dem o me ne wo ne dem edim komo a Tiwaa na no ho fa no papa ba so ne brenti no mo ko dim komo a sa na me ba kran okay okay. And Brian, baby, be over here. And you show so we share live. D.eath TV. Baby, be we should be. And Auntie Tiwaa also. Yeah, she knows video recording. Also, no bad. The baby card one more coffee as. Oh. And they are sapon and the coffee they can see into some buy. Can't boo for so say we move who you can you won't be doing. Oh. Where the car is boo fast work. Our moon survival in Yame. Nti do baby Tiwaa so fe no nya side you can side effect to say the side effect okay eja obo wa share yen kwa dem say bibia be to na kwa ya mo carry mpa bo mo ko red eja easy so ye be ko eja Ghana man person obo find out in this year last year November some come share ahoma kino ene ye bo mama ne yese Maame Tiwaa o kai asapon ho no 2025 owuo mframa no bi Jesus akofa maame edenako ese no kura pa dia Miriam nkansa mon kasa is as allege say no kura pa na se owuo 2025 dia Timothy dodo ono o man ye ni ye ebi nura obi anyira ne nanso no yankasa awurade Jiwumai. Now if I'm a tunium qua. It's a tika muba, Makasa Casa Sans. Oh. Zola uncle online of pay. Edda baby. No, woo a day. Oh. What's a casa about so them as a jum? Aba fan sana mateno. Na obi a wote yasapon ho hwe no ya o yare onu nenam dende ko dende ba o hia mo se papa wo de sha mama yie no obae be ba twa aye se papa wo betimi anya yie na matena se wo ba kura same so ngo ni nyansa sa wo ba yire mi o ademako enye possible hwe Busa Safu. And I'm saying, my time on so another. What do you mean, quite? I got the accident in the Meko. I'm saying, Massa. My enemy, baby, me yanya, me willing. Never for a man, because I mean, no so who way. That's right.
Fansa go bona yenya a minute silence. And show respect to the gospel legend. Amen. Mesra zaka za chiramia. Amen te woni pa. Bia na oyi ma firi wa obemu. Abada na mi won to mi o. Zamante. Ane wa same ya. Makwa kotoma nkasie. Atoda bia na ni bi de kasa. Ane bi kasa chami o. Zumi hone bakura o kasa. Esimu. Ade bia me baza me ya ma bra bomo no. Asimu ane bi kasa chami semenya. Ne bi kasa semenya. Sing it, God bless Papa. you. Oh. Yeah. Bia na kofa wa bra me. Abishwana din shirana ba. Onkonkono. Sa kasa chami. Ajame Entabusia sene maame Tiwaa wo ne sikoye no eno na yakwa akoti aba na ne mpenifo se yakoda soro ne ate asem fofora ye kyese me no ekasei dade lumba mu na ye de ba be ye 13th December eye memene de atwa mu ne na wotwe pepepe ye de ba dade lumba ye no sa abrabusia emu no ayera Me pa cho na so e. Efru na yira. Anya me metra ni agro. Efru na yira. Ye ko pefru na kwa ya autopsy ye ko anya sa agro. I'm not joking. Enkomo na me mu di ne abia wunya ne ba bia ntie se ha. Me si fru no o mu koye no. So on set yo. So the wade atu ha. Wo di wade atu bonkum. Na akọ ni ho a. Ade na ayedai. Ah? She. Sir, nipa na obe hold funeral home for no responsible no. Yadika declare akwa to say, oba me mane nkohwe funu no. On trick omu ye. On say na no me beka tiam say maame ne ko no. Yadika abusapanye declare akwa to say, me yama obi anyeda yi. E ma me hwefunu no. Afa yama ne kwa se won kwa okoye funu ni ho. Funu ni ho. Na mi akwa metene no aso wo am selumba no ko masie no abusua panyin na wa ye kana na akwa kosie no me de nyame anim ni sankomo wo ya wudi ni mete ba me de me source no anim me position ni ba bia mete no eya na ade bia me ye no eya na me hyeda mpa yesi ni bebre because ebetuma ba be nyansunsanso e wo me platform no so because ye di gidie mu amu nyina ye gidie amonya wo me se o papa we de ekwa ebekwa akonya no kore no enti se ma hwe na me nkomodie na medie no wo ane enkrofo nsem a ye ka kire me no bai ebia ne ho a metie no masum keke ya manya research ya me de beba da because adwuma we nipa ya ache sabe my young central adwuma over 35 years experience enti enya ebre kakra we anyway kakra ye nyina ya de gigi ene de chichi ye ho were na me beye na kina na akofa nim guase abramenti ebetimi aba se dia woka no me ebetimi aba se papa no wakosie abrante na mpa I'm telling you because the entia omobru papa shi eye ni nyina no papa shi ye kwayi lumba na se enye lumba funu na papa shi wade bi wo lumba body no ho a wo betimi di identify Ente na ebusia ensem no se na esitwagu ye no eno na mede ababesuma mesre so obeja wo comment e wo comment section ho e de amame all the social media handles no too much gh o subscribe like no wa share na fofo so enye bia hwemedin e de dark gold macro